U istoriji su postojale vojske toliko čudne, toliko brutalne i toliko nevjerovatne da zvuče kao mit. Ovo je top 10 najčudnijih vojski koje su ikada hodale zemljom. Persijski besmrtnici, vojska koja nikada ne umire. Persija je imala jednu od najlegendarnijih jedinica u istoriji, 10.000 besmrtnika. Njihova snaga nije bila samo u borbi, već u psihologiji. Kad jedan umre, odmah ga zamene novim, broj uvek ostaje tačno 10.000. Za neprijatelja izgleda kao da nikada ne ginu. Nosili su zlatne ukrase, luksuzne plaštove i duga koplja. Grci su ih smatrali ljudima koji dolaze iz senke, jer su se kretali u tišini, savršeno ujednačeno. Nisu imali najteži oklop, ali su imali najbolju logistiku na svetu, kuvare, specijalne šatore i nosače zlata. Bila je to vojska koja liči na dvor u pokretu. Slonovske armije, prvi tenkovi sveta. Prve prave oklopne jedinice istorije, borbeni slonovi. Indija i Kartagina koristile su ih kao žive mašine. Ratni slonovi bili su najstrašnije oružje drevnog svijeta. Obučeni za borbu, sa oklopom na leđima i kopljima na kljovama, ulazili su u bitku kao pokretne tvrđave koje su lomile sve pred sobom. Hanibal je preko Alpa poveo slonove u rat protiv Rima. Rimljani su bili toliko prestravljeni da su pravili specijalne konjičke maske da smanje paniku konja. Slonovi su ponekad poludeli i pregazili sopstvenu vojsku. Zato su im u ušima držali metalni klin, ako poludi, udarac i slon pada da spase vojsku. Vikinški berserkeri, ljudi koji su ratovali kao životinje. Berserkeri nisu bili obični vojnici. To su bili ljudi koje je rat pretvarao u zvijeri. Kad bi ušli u berserk stanje, kao da bi im se svijest odvojila, pjena na ustima, širom otvorene oči, urlanje koje je paralo vazduh. Borili su se bez oklopa, samo sa kožama vuka ili medvjeda. Vjerovalo se da time prizivaju duhove životinja koje ih štite i daju nadljudsku snagu. Hroničari pišu da ih koplja nisu mogla zaustaviti, da su lomili štitove golim rukama i da su često ulazili u bitku prvi, ne zato što su hrabri, već zato što se ničega nisu plašili. Njihova pojava na bojnom polju unosila je paniku. Nije to bila ljudska vojska, to je bila sila prirode, urlik sjevera. Sloveni, ratnici kojih su se bojali i Vizantinci. Prvi Sloveni bili su ratnici na koje nisu bili spremni ni daleko moćniji narodi. Vizantinci su zapisali da su Sloveni ulazili u bitku gotovo polugoli, samo sa štitom, kopljem i ogromnom hrabrošću. Zašto? Jer su vjerovali da oklop usporava. U gustim šumama Balkana brzina je bila važnija od zaštite. Sloveni su bili majstori gerile, pojave se iz ničega, udare brzo i povuku se prije nego neprijatelj shvati šta se desilo. Njihovi vođe se birali, nisu se nasljeđivali. Ratnik je morao dokazati hrabrost da bi vodio narod. Sa štitnom formacijom, lukovima, te bacanjem kopalja iz pokreta, bili su nevjerovatno opasni. Vizantinci su ih smatrali jednim od svojih najtežih protivnika. Dahomejske Amazonke, ženska vojska koja je terorisala zapadnu Afriku. Kraljevina Dahomej imala je vojsku koju nijedna druga zemlja nije imala, elitnu, profesionalnu vojsku sastavljenu samo od žena. Evropski putnici bili su u šoku. Žene sa mačetama, kopljima, musketama, trenirane da ubijaju bez milosti. Amazonke su bile strašno disciplinovane. Svaki dan su trenirale borbu prsa u prsa, penjanje preko zidina, noćne napade i rituale koji su gasili strah. Njihov test hrabrosti bio je napad na bodljikavu akaciju golim rukama. U bitci
kretale su se u savršenoj formaciji. Poznate po fanatičnoj odanosti i brutalnosti, Amazonke su bile vojska kakva se više nikada nije pojavila na svjetskoj sceni. Rimska 9. legija, vojska koja je nestala bez traga. Legio 9. Hispana bila je jedna od najboljih legija Rimskog carstva. I onda nestala. Kao da je isparila. Rimljani su vodili pedantne zapise o svakoj jedinici, ali za 9. postoji rupa. Neki kažu da su je Kaledonci u današnjoj Škotskoj potpuno uništili, drugi da je nestala u Judeji, treći da je jednostavno pobila pobunjena plemena u Britaniji. Legija sa hiljadama ljudi nestala je bez jednog dokaza. Ostao je samo mit, najčudniji nestanak vojske u istoriji. Mongolska vojska duhova, nestvarni majstori prevare i preciznosti. Mongolska vojska nije bila najbrojnija na svijetu, ali jeste bila najpametnija i najopasnija. To je bila vojska koja je umjela da nestane u ravnici, da se pojavi iza neprijatelja, da izvede napad kao iz vazduha. Njihova tajna bila je savršena taktika. Čingiskanov sistem komandovanja bio je toliko napredan da ga i danas proučavaju vojni stručnjaci. Mongoli su imali lanac kurira koji je mogao prenijeti poruku na 500 km dnevno. Najčuveniji trik bio je lažno povlačenje. Mongoli bi se pretvarali da panično bježe. Neprijatelj bi pomislio da je pobjedio, jurio za njima i onda udarac. Mongoli bi se okrenuli, zatvarali obruč i uništavali sve u zamci. Njihovi konjanici mogli su da ispale 6 strijela u manje od 10 sekundi. Strijele su bile male, tanke, ali smrtonosne, probijale su oklop na 200 metara. Tokom napada svaki Mongol imao je 3 ili 4 konja, što mu je omogućavalo da jaše danima bez odmora. Neprijatelji su pisali da se činilo kao da Mongola ima više nego što ih stvarno ima. Noću bi palili stotine vatri. Neki bi razvlačili lutke na konjima, stvarajući privid velike vojske. Zato su ih nazvali vojska duhova. Ronini, samuraji izgubljene časti. Ronin je bio samuraj koji je izgubio gospodara, ali time nije izgubio vještinu. To su bili ratnici čiji je život pukao napola. Mnogi su postajali lutalice bez cilja, ali njihova priča je mnogo mračnija i raznovrsnija. Neki ronini postajali su čuvari mostova, čuvajući važne prelaze za sitan novac. Drugi su bili učitelji mačevanja, prenoseći svoje tehnike običnim ljudima. Bilo je i onih koji su postajali plaćenici, boreći se za zlato, a ne za čast. Najpoznatija je priča o 47 ronina koji su godinama pripremali osvetu smrti svog gospodara. Živjeli su kao prosjaci, radnici i putnici, skrivajući identitet, a onda jedne hladne noći, neumorno i precizno, napali su dvor onoga koji je uništio njihovog gospodara. To je bila vojna operacija dostojna generala, ne razbojnika. Ronini su paradoksalno bili slobodniji i opasniji od samuraja, bez sistemskih okova, ali sa istim ratničkim znanjem. Zato su bili toliko zastrašujući, znali su sve tehnike samuraja, ali nisu odgovarali nikome. Kozaci, vladari stepe i majstori juriša. Kozaci su bili više nego samo vojska, bili su čitava kultura rođena iz divljine. Ravnica i stepa bili su njihovi domovi, a konj njihov najbolji prijatelj. Pričalo se da kozaci znaju da jašu prije nego što prohodaju. Njihove vještine na konju bile su nevjerovatne. Mogli su da se spuste sa strane konja tokom punog galopa, sakriju se iza njegovog vrata ili čak da pucaju dok vise samo na jednoj ruci. Kozaci su bili majstori gerilskog ratovanja, izvodili su brze noćne napade, palili logore, presretali karavane, oslobađali zarobljenike
i onda nestajali kao da su se stopili sa pejzažem. Nikada nisu bili potpuno počinjeni ni jednom carstvu. Rusija je pokušavala da ih ukroti vjekovima, ali uzalud. Oni su živjeli po svojim pravilima, zato su ih svi cijenili i svi se plašili. Za jedne su bili junaci, za druge razbojnici, za istoriju nezaustavljiva sila. Plemenske vojske Nove Gvineje. U planinama i džunglama Nove Gvineje postoje plemena čije su ratničke tradicije stare hiljadama godina. Ove vojske djelovale su kao da ne pripadaju našem vremenu, već nekom izgubljenom svijetu. Njihovi ratnici nosili su ogromne maske napravljene od drveta, školjki i perja. Lica bi im bila prekrivena spiralnim šarama, crvenim pigmentima i bijelim linijama koje simbolizuju duhove predaka. Prije borbe izvodili su ritualne plesove, poskakivali, urlali, udarali kopljima o zemlju, sve sa jednim ciljem, da zastraše protivnika prije nego što sukob počne. Njihova oružja bila su kameni noževi, koplja sa otrovnim vrhovima i dugačke puvalice sa strijelicama umočenim u biljne otrove. Napadali su iza zasjede, sakrili bi se u gustoj vegetaciji, strpljivo čekali i onda bi se pojavili kao duhovi, sa maskama koje su izgledale kao da nisu ljudske. Za neprijatelja bitka je počinjala već pri samom pogledu na njih. Visoka perja, izdužena lica, oči koje vire kroz uske otvore maske. To su bili ratnici koji su u borbu nosili čitavu mitologiju svog naroda,